tặng chuyện chuột khách chơi đi con, khách chơi đi con. vừa chưa đã chứ gì làm em đi luôn.
នៅត្រឹមមុខវាបណ្ដាការដាក់ដល់តម្កល់ទីមុខមានចំនួនគឺ10ទួកគឺថាក្នុងទីនោះមានស្គួបនៅស្រាមលូព្រមទាំងមានផ្លែឈើទីជែងទុំនំអែមព្រមទាំងមានស្រាព្រមទាំងតែនិងសាច់ដើម្បីដាក់ដល់តម្កល់ទីមុខជូនទៅដល់លោកវិបាលដើម្បីរៀបចំការកូនលោកវិបាលដែលស្បែកចាស់ដល់ការខាងកូនប្រុសបាទដើម្បីឡើងមកជួបនៅក្នុងភូមិមានប្រការព្រមទាំងអញ្ជើញនៅខាងកូនស្រីឡើងទទួលបាទបាទយ៉ាងនេះថាស្រីបានទទួលសូមផ្ទះដៃអត់មកសាទូមួយបាទបាទសូមជួយដាក់ឡើងដល់ខាងលើបាទ
ธุสาธุสาธุใครเจียวใครเจียวในบ้านในคนในการในปีนี้ยุคยมบ้านในบ้านเรียบจอมตกหนักภูมิประภูมิใส่เจียวคือก็ออกเล่นสนาทุกคนบ้านเรียบจอมพยาหาโอเชียดำเนินเรื่องนี้คุณตามการในจนในอันก็ในการมาเจอหายินดีทางได้บ้านเราจะคนตัวลงมาตัวมาพยาหาโอเชียปัดไว้โมเจียการนาให้จะคอยบอกโบโบเป็นบอกโบโบปิ้งลงไปก็เอาตัวสับซาตการมาอยู่ย้อมได้ที่เหมือนกันการจะเสร็จเป็นตัวคุณประคุณไรบางเรื่องที่บางไม่ว่าจะสมบัติแต่โบจะบางไม่ได้bạn giờ thấy tôi chơi luôn mà lại chạm đầu ca đầu tiên đầu ca cô pro sấy cô đen cô bị bài chạm đầu đó mấy cầm ra rồi thì bắt bạn tìm chơi bạn bạn ơi xăm lấy không hay em ơi em ơi vềบอดขบราเสกจรวาลกอภุกหนึ่งเนี่ยบันไดใต้ตะเมียนเสกใดทรงเครื่องยืนยมขนมจัดเป็นบานเคยโกนประสรีเรียบการต่อตามตำเนียมตำลองประเพณีของได้ขันโดยชนะหายที่ยมบานกระส้มกระเชิญตำนานลูกไทยตายรบเตียงเนสรีเลี้ยทิ้งยุงในเชียนลกอภุกหนึ่งเนี่ยบันไดรบป้อคนกับลองมีนกันจะยุ่งยินลกสมัยไม่จำได้อารมณ์ลุกมีแนวหนึ่งสมแห่งแบงกอลสมาคมในวัตเมียนในโลสมัยบรรยากาศดาวกาจำปีสังแขงก็มีวัตเมียนสัตว์กรุบในทางเลเวทการชาติต่อสมแห่งแบงกอลนี้ฟองได้ถ้าโดยชนะให้ดับใบมันอ่อนเพียงยิวกันเดินขนมโอกาสนี้โกนกันปีต้องบ้านกับปีกันตะบันกันชิโกนข้าจะอยู่ข้าตาบิตีตาทอในบ้านสนับประกอบตาเป็นประโดตูบีบ้านลกกระปุกหนึ่งยำได้ระหดดองไงดีโกนกันปีต้องบ้านเชียโจนนำขนมโรกาเรียกฟ้าตามตำเนียมใบโจรวมบริโภคโภชนีหาจุบเลียงหนึ่งประสิทธิปุจิสเรจิยามกอลจุดดอลคูสกอสวามัยแพทย์เยียทำไมให้เด็กชนะให้นำขนมการตะตัวปฏิสันธาระไก่ตั้งปีคือทอมาประเดสันธารไกการตะตัวโดยการเรียกแต่เปะสมได้อามิสประเดสันธารไกการตะตัวโดยใบตึกนำจุ่มไหนมันซ้ำสลับตามปฏิตึกจัดระบอันลูกใส่แนงกัญญาพยิวกันอยู่ดูกระสมคันไตอภัยโตบกดอลกรมครัวซาระบยืกระบโกนใส่บาดหนึ่งเฮยนิเชียลกอปุกหนึ่งดาบดายระบโกนใส่และบ้านจิงจำใบไทยราซาโกนใส่ระบยืงบ้านโดยเชียสอบไงดี
បាត់កៅទី2សូមអញ្ជើញកូនកកំឡោះនិងកូនក្រមុំរបស់យើងដូចជាសពថ្ងៃនេះកូនឪពុកដូចម្ដាយកូនឪពុកម្ដាយដូចជាខែចឹងហើយកូនណាក្តីដឹងកូនឪពុកម្ដាយនឹងមានសេរីទៅដល់កូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំvâng và giờ phút này đây xin mời tất cả toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng nhau rót đầy những ly bia và ly nước ngọt dơ lên thật cao để chúc mừng cho mối tình thông gia. 1, 2, 3, vô! Vâng, xin mừng cho đôi bạn trẻ được trăm năm hạnh phúc bạc đầu nghĩa phu thề. បាទជាបន្តមកសូមបាទបន្តពីចាំដៃហើយសូមដណ្ឡងនៅដណ្ឡងដឹកដៃគ្នាចុះក្រោមទទួលភ្ញៀវតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទវងរូហុងkết nghĩa phu vâng và cặp ru hồng sẽ tượng trưng cho người vợ và người chồng. Và khi cặp rượu hồng được bật nắp, tung những giọt rượu hạnh phúc nhất và ngọt ngào nhất của cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và trên thế gian, anh chỉ là một người càng có bến có bờ, cũng không sánh bằng tình chàng tình thiếp. Vâng, quý vị đang chứng kiến hình ảnh đẹp nhất và hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể của chúng ta đang tay trong tay cùng nhau rót đầy mật ngọt tình yêu. Vâng, và sau khi thực hiện rót xong banh xong, xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến. Chú rể chuẩn bị chéo tay vào nhau để uống cạn ly rượu giao bôi nào. Vâng, và xin bác chàng pháo tay chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Vâng, và tiếp sau đây vâng, sau khi cô dâu và chú rể hai bạn sẽ khắc ghi lời khoảnh khắc ngọt ngào nhất và hạnh phúc nhất để cùng nhau chia vui sẽ ngọt với nhau ạ. Vâng, và giờ phút này đây xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến về phía dưới để trông vòng tay tiếp đài của quý khách ạ. បាទបន្តមកពិធីប្រពៃភ្ញៀវក៏ចោះសោកគ្រប់សូមអញ្ជើញកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំដើម្បីធ្វើដំណើរចូលខាងក្រោមទទួលភ្ញៀវបាទដែលដូច្នេះហើយពិធីប្រគំតន្ត្រីនឹងវិលមកបំពេអារម្មណ៍កិត្តិយសនេះភ្ញៀវកិត្តិយសនេះយើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូម ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីអ្នកប្រុសស្រែអ្នកទីក្រុងកំបងអងដៃចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃយើងរួបជុំគ្នាសូមជូនពរជ័យបបសុខស្វាស្ដីអត់ឆ្នាំចាំងឡើងឆ្នាំថ្មីអ្នកទីរូបគី Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
យើងរួបជុំគ្នាសូមជូនពរជ័យបបរសុខសួស្តីផុតឆ្នាំចាស់ឡើងឆ្នាំថ្មីគេភ័យរុគាសូមបានសុខចាំផុតទុក្ខប្រថុនមោហិយាសូមជោគវិយាដល់ចិត្តខែមរាអូនថ្ងៃចិត្តនេះសមុទ្រផុតជើងមេកាយអាណែកចូលទៅចិត្តជាទុក្ខអរាជាកូនខ្មែរមិនដឹកទេពុតពងសាវតាទោះទៅទីណាទៅខ្មែរដូចគ្នាต้องมาบอสเตียบานนี้ปีติกอ